دما خوش ببینرین هجا ایرو هفته هزران 2023 روژا چهارشنبه بویر و یشدن هر سرکی و هر بالکش یل سرانسری جهان رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا تنجبو ببه اندام ناتو ی رگس و پیوان نخواه همو خستنه برنگان سوید جبو رازیکرنا ترکیه دسپیک رابو قانون کجبو قاشو لدجی ترور درخست پشتی وی جاره یکم سوید والد پاریزه که کردیه پشتوانیا تفگیر آزادیا کردستان دیگه درس نور دیگه. دموکراسیا اوروپای تنجبو وانه. اف گوتن راسیا برجواندین ولاتین روش آوا یاش بوان نشان ده. لگوری نوچه چاپمنی سوئدی دادگاه بلند سوئدی جبورا دستکرنا ولات پاریزکی کرد با ترکیه چرا کسک دا. دنوچه روزنامه افتون بلادت هات وشاندن ده هاد دیار کرن گو دادگاه بریارا پاشا روژا کسی نابوری جه حکومت سوئدی رهشتیه. را دستکرنا ولات پاریزی کرد یک جه شرط سرکیه دا گو ترکیه اندامتی سوئدی با نیتوی قبول بکه. لسوید حکومت لسر دخوازن را دستکرنه بریاره ده لی اگر دادگاه بلند نرینک جدا بده در سینور کرن پیک نایه. لگور روشنامه جارا یکم گو آلیگرکی پارتیا کارکرین کردستانی پکک جسویده با ترکیه و وره در سینور کرن. ال بریارجی هفته یا بوری هات بودایی. ولات پاریزه گو 2014 لترکیه زندان درکتی بر خدا بو سویده. ده سال 2022 ده لسر دخوازه دستگهین دادوریین ترکیه او لسویده هات بنچاف کرن. لگوری نوچه ولات پاریز کرد 35 سالی جی ادعا دکه گو سدم سرکی انداخوازه را دست کرنه گریدانا وی بهدپه و داخویانی پشتوانی بو پکه کنه. تندکرنا قانون سویده یعنی دجی تروری بو سدم برتکاهن آلیان و تایبت چی کردین لوی ولاتی دمینن. لستوکهولم چاری حزیران جاره کدم به هزاران کس به هلدانا سمبولین کردی هلوستا حکومت شرمسار کرد. قانون دشتروره گو سویده دمین داوی درخستیه تنش بو رازیکرنا ترکیه داکو اندامتیا سویده اریب که. پشتی ایریشا روسیه السر اوکراینای سوید و فنلاندیاش بو اندامتیا نیتوی سر لیدان کرن. فنلاندیا چاری نیسان ده به اریکرنا هر سی ولاتن اندام نیتوی بو اندام 31 کمی. اندامتیا سویدش آلیه ترکیه و مجارستان وقت آستان کرن. ترکیه یا اندامتیا سویدش خورا وکا فرسنده که بینه دخواز زختال سر ولات پاریزن کرد این لوی ولاتی دجوار بکه. د پولیتیکین جه هفکتین ترکیه ده چاره سرکرنا پرزریکا آبوری قط هزان خویانا که به عدالتیا لترکیه و مدرسیا کارسازین جهانی یا جبو ترکیه روشان لناوا ترکیه هر کود چه زحمت تردی که گوهرتنین کابینه اکو شفیر رژیمات ترکیه اردوان بیک آنی دست نشان گرینجی حتی نها نکاریه بین رخبونا لیره ترکیه یا لپیشبری پریبیانی بگره دلار لپیشبری لیره ترکیه ده آستار کوری ده دست بروشه کر پارتی دموکراتیک آگلان هدف جاره کدن دستی خواه دانی لسر راستیا برینی و گوت حتی چافکانین جبو شهر تینه وقتان ده نین قد کرن نپیکانه کو آبوریا لولات باش ببه. پولیتیکاین قرکر و به عدالتیال ترکیه آبوریا و جهو خستیه. بریا هلبجاتنی 14 گولانی دلار به 19.57 لیرهان و دلبجاتنی 28 گولانی دجی دلار به 19.97 تلان بو. لی دنوا 8 روزان ده 3 لیره لسر بهابونا دلار زده بو و دلارک بو 23 لیرهان. هر وها اورو جی 24.8 تله در باز کرد. به دست بکرنا روژه را نرخ لیره ترکی لپیشبر دلار جساده هات شکست. جیگری هفسروک گشته پارتیا دموکراتیکا گلان رضوان توران بالکشان سر پولیتیکای şer kur u faizi uha god. Aslında olduğu halde yokmuş gibi davrandığı şeylerin seçimle birlikte hatta çafkanın jibo şartın ve katandın neyin qotkirin ne pekana ku aburiya Türkiye jive krize derkeve. Rıdvan Turan eji komisyonu aburi u çandiniya HDP berpirsiyar tekildari bilinduna dolar u yaşadanın dawiyen daburiye de linavenda gişti daxuyani da. Turan diyarkir ku beser helbişartın ra demekji derbas bu li Türkiye ketiye nav pencen krizeke mazın a aburi. Bu açıdan
seçim öncesinde sözünü ettiğimiz Serokkomarê rejima Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dawiya hefteyê kabîneya xwe ya nû eşkere kiribû. Erdoğan Mehmet Şimşek weke wezîrê xezîne û darayiyê tayin kiribû. Şimşek di daxuyaniya xwe yên ewil de destnîşan kir ku divê aboriya Tirkiye vegere bingeheke aqilane. Her bi vê gotinê re nîşan da ku li welat çi qasî tezên Erdoğanê ji xwe re dibêje aborîna stêkçûye. Program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için Tê gotin bi hatina Şimşek re ji bo daxistina nirxê dolar pereyê di banka giştî de nayê bikaranîn û bi vê yekê re wê hewl bidin ku asla dawiya rewşê were dîtin. enflasyonun yeni Cigirê hevserokê giştî HDP destnîşan kir ku li gorî texmîna wî ji bilê ku pereyê ji derve bînin Tirkiye tu çareseriyên dinên îktidarê nînin wer tiştanî ziman. Ev polîtîka wê bike ku Tirkiye hêj bêhtir deyndar bibe, gel bêhtir xizan bibe, bêadaletiya di parvekirina dahatê de zêdetir bibe. Tuzaklar kuruluyor, bunları da görüyor. ام دربازی روشا لأوکراینی ببن لأوکراینی بنداوا کاخوفکا یا هلوشای باندورک نینی لسر جیانا هرمین دردور کریه بلنداهی آوی لحنک جهان هما بشه گشتیه 3 متر و نیوان به هزاران خانی جه دبن آوی دمانه. Di şerê li Okraynayê de metirsiya li ser jiyana welatiyan hîn zêde bûye. Armançkirina cihên pêwîstiyên jiyanî û metirsiya li ser asta sivîlan zêde bûye. Herî dawî duh bi hilweşîna bendava Nova Kaxovkaya li herêma Xersonê re ev careke din derket pêş. Bendava ku dibin kontrola Rûsyayê de hilweşiya. Vê yekê rasterast bandor li ser welatiyên li herêmê dimînin kir. Ji ber bilindbûna ava çemê Dnîpro yê bendav li ser hatiye çêkirin, hin cih û deşt dibin avê deman. Waliyê Kievê Oleksey Kulîba diyar kir ku herêma Herêzê de ji lehiyê zirar dîtiye herêma Korabelê ye ya bajarê Xersonê ye. Kulîba dazanîn ku li wê herêmê asta avê gihîştiye 3.5 metreyan û zêdeyî 1000 xanî dibin avê demane. Rayedarên Okraynayê diyar kirin ku piştî hilweşîna bendavê nêzî 17,000 kes hatin veguhestin. Li beşa dibin kontrola Rûsyayê de ye jî wê 25,000 kes werin veguhestin. Okrayna û Rûsya hevdû bi armançkirina bendavê tomet bar dikin. Di heman demê de dewletên Yekbûyên Amerîka û Brîtanyayê jî gotin ku heta niha tu delîl tune ne ku kîjan alî berpirsê hilweşîna bendavê ye. Berdevkê Konseya Ewlehiya Neteweyî ya Qesra Spî John Kirby diyar kir ku heta niha dewletên Yekbûyên Amerîkayê nikare nirxandina dawî ya rewşê bike û got em bi Okraynayê re agahî berhev dikin û dişêwirin. Di daxuyaniya ku ji aliyê dewletên Yekbûyên Amerîkayê ve hatdayîn hat destnîşan kirin ku bi fikare ku gelek kuştî û birîndar hene. Serokwezîrê Brîtanî Rishi Sunak hilweşîna bendavê weke êrîşa herî mezin ji destpêka şerê li welat ve li ser avahiyên sivîlan binav kir û got dezgehên istixbarata Brîtanyayê lêkolînê li ser sedemên hilweşandina bendavê dikin. Di vê qonaxê de em nikarin bêje kaniyeteke li pişt bûyerê heye yan na. Okrayna Rûsyayê bi hilweşandina bendavê tawanbar dike. Serokkomarê Okraynayê Volodymyr Zelenskî îddia kir ku hêzên Rûsyayê santrala hîdroelektrîkê ya Nova Kaxovka ya dibin kontrola xwe de ji hundir ve teqandine.
لآلیه دن روسیا ایریشا بنداوی وکه ساپوتکرنا اوکراینای بناو دکه. کرملین جی تاوانباریین لدجی خورد دکه. بردفک کرملینی دمیتری پاسکوف دیار کرد که اوکراینا بنداو ساپوتکریا او گوت به ساپوتاژی کیف آرمانج کرد که کرمه به آف بهله. بلیم درباز روشا فرانسه ببن لفرانسه کارکر و کتکار لدجی رفورما تقاویدی جاره کدن دا کدن قادان نزی 9 میلیون کس لقادان بون لگوری دمین درباز بوی اف چالاکی استاوی دا کتیه. ساندیکایا روژا سێشەمێت ئاستانەتەوەییدا لە دژی ڕێفۆرما تەقاودیە چالاکیە خۆیان چاردەمین پێکانی. لە هەمبەری ڕێفۆرما حکوومەتە ئیمانوێل ماکرۆن گۆتەمەنێ تەقاودیە 62 دکە 64 ساڵ چالاکی هاتن لە دارخستن. لە گۆری ساندیکایا CGT لە تەواهیە وەلێت نێزی 900,000 کەس تەڤلی چالاکیان بوون. لە گۆری ساندیکایە تەنێل پاریسێ 300,000 کەس داکەتن قادان. پۆلیسان ئیدعا کرد گۆ 31,000 کەس تەڤلی چالاکیان بوونە. لە دژی چالاکیên کارکەر و کەتکاران لە تەواهیە وەلێت 11,000 پۆلیس و ژاندەرمە هاتن بکارئانی. لە هەم باژاران دناوبەرە پۆلیس و چالاکگەران دە شەر قەومی. سەرۆکێ ساندیکایە CFDT لۆرێنت بێرگەر گوت ئەم بخوازن نەخوازن ژی ماچ لە بەرقەداندنەیە. بێرگەر بانگ لە ساندیکایان کرد گۆ لەسەر مژارên جودایê mîna mûçe û şert û mercên kar giraniyê bidin ser hevsengiya hêsê. Et l'intersyndicale restera soudée pour dire que cette réforme, elle est... Rêvebera sandîkaya CGT Sophie Binet jî got em dan û sandineke rastexîn dixwazin û destên şan kir got mafê teqawudiyê wê weke têkoşînekê hertin bimîne. Binet anî ziman got yekîtiya sandîkayan wê dewam bike û ev tişt anî ziman. Dema ku mirov her sal welêt li berçavan bigire wê bêdîtin got çalakiyên cuda dikarin bêne li darxistin. Li gorî reforma golgelemperiya welêt bû sedema protestoyan li Fransayê jiyekê êlûnê û pêve temenê teqaûdbûnê wê her sal sê mehan gav bi gav bêzê dekirin. Di sala 2027 de temenê teqaûdbûnê wê bibe 63 sal û 3 meh û di 2030 de wê bibe 64 sal. Ji sala 2027 û pêve ji bo wergirtina teqaûdiya tam pêwîstî bi 43 salên kar heye. بله هر دوی چارچوبه ده آلوزیا لفرانسه دوام دکه لإیران جیم پیشکتن هنه دناب بروی اوف هر وها عربستان السعودی ده پشتی دانوستاندنین درش ایتی عربستان السعودی و ایران جاره که دنیزی هفت بن دوی پیواجویا دوام دکه ده گاوه که دنیا نیزبون هاتا آویتن ایران بالیوزخانه آخویا لریاد پشتی 7 سالان جاره که دن وکر. د پیواژویا آسانکرنا تکلیه ناوبرا ایران و عربستان سعودی ده گاوک دن هات آویتن. والیوزخانه ایران یا لریادی پشتی 7 سالان جاره که دن هات فکرن. ده 2016 تکلیه ناوبرا هر دو ولاتان ده هات بو جمداندن. ده ماها آداری ده لچینه د ناوبره آلیان د هفدیتن دیپلوماسی پیک هاتن. د هفدیتنی ده بریاره وکرنا بالیوزخانه هر دو ولاتان هات بوداین. رکبریا لشکری و سیاسی د ناوبره هر دو ولاتان ده با آلوزیا لیمن، سوریا و لبنان را هند جوارتر بو. وزارت کار درویا ایرانی دو تیکلداری مجاری داخویانی اکدا. د داخویانی ده هات راگاندن کو بالیوزخانه لریاد جاره که دن هاتیه فکرن. بردفکی وزارت کار درویا ایرانی ناصر کنعانی اشکره کربو کو بالیوزخانه لجدا و تشکیلات هفکاری اسلامی با آوه کی فرمی سه شم و چهارشمه و دست بکار بکه. ایرانی ده ماها گلانی ده بالیوزه کی خل عربستان سعودی دست نشان کر و عربستان السعودي جيراغان دبو كوي بالیوزخانه خویا لطهراني جنوب وکه لی دیروک که دیار اشکره نکره.
پەیوەندیên عەرەبستانە سعودی و ئیرانی پشتی ku di sala 2016 melayekî şîe li Riyadê hate bidarvekirin qutbûn. Li hemberveyekî xwepêşanderan avêtin ser balyozxaneya Erebistana Siûdî li Tehranê. Erebistana Siûdî, İran bi êrişên mûşek û balafirên bê mirov ên sala 2019 û armancgirtina tankerên wê yên li Kendavê sûcdar kir. İran jî ev sûc red kir. بله واشنگتن و تل آویو جی جبر مجاره رفورما دادوبریه هاتنه پیشبری هف پشتی گوتنا سروک دولت یکبوین آمریکای بایدن یا رخنگرد واری رفورما دادوبریه ده سروک وزیر اسرائیل نتانیاهو جی برتگ نشان دا با گوت بو دستوردانی لکاری ولات نکن هر وها هری داویه جی جیگرا سروک آمریکای هرز جی گوت پیدویا اسرائیل به دادوبریه که سر بخواهیه. $180 a month, every single month. پشتی کو سروک دولتین یک بوین امریکا جو بایدن رزگنامه دارازیا بناکوکا اسرائیل رخنه کره جیگرا سروک کامالا هاریس جی دیار کرکو جبو دموکراسیا اسرائیلی پی دویب دادوریه کی سر بخواهیه. هاریس گوت امریکا و پاراستنا نرخین کو تیکیلین دولتین یک بوین امریکا اسرائیل اساس دگرن بدومینه. Today I'm releasing the first ever national strategy to counter anti-Semitism. آدارا بوهوری سروکی امریکا جو بایدن پروژه رفورما دادوری یالوالت رخنه کربو. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جی برسوکی توند دابو بایدن او گوتبو مداخله نکه. Is to strengthen the existing Abraham Accords and to expand relations. یکم برتکا لدیجی گوتنین هاریس جوزیر کار دروی اسرائیل ایلی کوهن هات. کوهن دوباره کرکو پابند بونا نرازی یاری و بریا بایدن آشبو اولهیا اسرائیلیه و افتشتانی زمان. دبه هاریس جهورگولین گوهارتنین کو دادوریه کی هفسنگ بهیز و سربوخه پیدا بکن نهات با آگاهدار کرنه. وزیر کار در و هاگوت از نظانم کاوی هاریس پیشنومه قانون خوندیه یا نه از تخمین دکم کو نخوندیه. پشتی پاکتا رافورمی یا دادگاه بلنزا شعالی نتانیاهو و هات پیشنیار کرن به هفتهان خو پیشاندانین لکولانان هاتن لدارخستن. انجامین کوالسیون راستگر نتاوپرستا تندر نتانیاهو اف رافورم به تندروی و الیتیزمی توان بار کرن. نتانیاهو پشتی برتکین هندر و در و پیشنومه رفورمی راوستانده. رخنگر دبیجن سرک وزیر کوچبر توانین گندلیتی دادگه کرن دخوازوان کنترل بکه. آبوری ناسین پایا بلند و بسپورین اولکاریان نتوایی هشیاری ددن انجامین ویکی و دبیجن. پرگالا دادگهی یا سربخش بو نور من دموکراتیک و هیزا آبوری اسرائیل گرینگه. لایلتا ورجینیا یا دولت یکبوین آمریکای د مراسم درچونا دبستان آمایده ایرشه که چکداری پیک هات ده انجام ایرشه کو 7 کس هاتن آرمانج کرن ده 2 کسان جیانا خو شتستان. لباجار ریچموند ایالتا ورجینیا یا دولت یکبوین امریکای د دما مراسم درچونا دبستان آمادهی ده ایرشه که چکداری پیک هات. ایرشه چکداریج علیه کسکی ده تمن 19 سالی ده پیک هات. د ایریشه ده 7 کس هاتن گوله باران کرن. ده انجام ده جوانکی 18 سالی و باوی خوی 36 سالی مرن. کسی ایریشکار جیج آلیه پولیسان و هاد منچاف کرن. هر وها کسکی دن ای بچک جی ده همان دمیدل جه بویری هاد گرتن. درکت هولیگو کسی هاتیه منچاف کرن علاقه خوب ایریشه رنی نه. پشتی ایریشه مراسم کدن آدر چونا دبستان آمدهی یا گل هرمی هاتو بو پلان کرن هات بطال کرن. لگوری راپوراتون دو توجیه چکداری امریکای روزانه شماره کسیم بچکان تینه کشتن بهتری 130 اف یک جی تیواتیا کل امریکای سر 11 دقیقان کسک تی کشتن. جبر تندویا چکداری ایسال ولید 48830 کس هاتنه کشتن. هر وحال گوری دانه جماره قربانیان ایسال 3600 کس زیده بونه. لگوری راپورش قربانیان 20958 کس ده ایریشن چکداری ده هاتنه کشتن. 26328 کس جی بچکان داویل جیانا خو آنیه.
بلینو چین ما بداوی بون هر شاد و بختار بون.